عاشقي وداني طوب زمان كسنا بكل دمرن كسنا بكل دمرن كل جندبن جندبن بتعجبي على قرآن جندبن بتعجبي على قرآن هم قردن رنگ کورو شورشین سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن بتعجبی آلا قرآن جندبن بتعجبی آلا قرآن هم قردن مریو کی مثلفین دینیمان و قادیمان هر نشتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن بتعجبی آلا قرآن جندبن بتعجبی آلا قرآن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کسنه بکل دمرن کسنه بکل دمرن کل جندبن جندبن بتعجبی آلا قرآن جندبن بتعجبی آلا قرآن قردنون هب حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا بینرن هجا و دلال ایوارا و بخیر و خشیبه امی ایرو خلقایا کمین جه پروگراما ما زمان و جیان لسر قنالا پیف تیوی بوشینن ام بهیوینا کو بدلی وبه و هر هفتی از السمینار کی لدارخم وک آماده کرن و پیشکش کرن شما أمل سر زمان كردي بآخذن إجبر زمان ما ناس نماميا نمازكو أم ولاتي ما بندستا أم خو بندستن ونها زمان ما أم هاراستنا زمان ما هبونا ما هشتيا حتى وكا إيروجي سي ميواني ما إيرو هنا براستي أو خدشار ميوان بين مگو أمي هر چار پارچه كردستان إيشاف في سميناري دا بگهی نهاف و بکن یک لی میوانه می روجهلات نه گلک آماده بی ام هیوینا خلاقا به مرده میوانه ما جبا کردستان فتح تیمارا و جه باشور کردستان عبدالله جندیا و جه رجاء آوای کردستان مروان برکاتا مخابن ما مستا ورزمان هجا مروان بركات نقارب مرة بأوايك زندي آماده ببه مخابن لوازيانيتي وجبركو أو لعفرينا رنجين لعفرينا بريندار دجي وأم بهيفينا ما مستاي هجا مروان صلاة بي وكفيدا ميان نيزيك أم بهفرة أم لعفرينا رنجين عفرينا دلال أبهبرة سمينارا وفيردانا وشبيركا لداخلنا أمينها بميبان إخوة ما مستا نيفيسكار وروشنبير وزمانزان فتح تيمار دسكي بكن فتح تيمار دسالة هزار ونهصد وبينجيدا اللي باجاري أربتشاي لباكوري كردستان جدا يقبيا حتى نها شش كردوكي وي شابكري هنا وددو آمدنا دبن شابي دنجي همي كردوكي وي لسر زمان فلوكلور سر ويجيا كردي دا آخذن وما مستفتح دكومالي كردي دا بكار دكي چل باكوري كردستان بي وچه
نها أو لألمانيا دجي كنا ألمانيا جبه دما هاتا ألمانيا وي ديسا كاري خوش بير نكر وخزمتا زمان ما كردي دكي برسا كمين بامستا فتح چما زمان جبو قالوا ملتان قرنقا وچما داگیرگر زمان کردی قدغه دکه فرمو بله ایوار باش پیل تیوی را هر سال جناب وراجی و پیروز دکه سرکفتنی دخوازم خدمت که گله که باشه نکات دستورا هبه دو سه خاله هم بیشن چهار پنج خاله کم بیشن مرجع کو بو نتابونی بو ملت کی گله کی گرینگن وانا یک آخو ملت کی یک هم بیشن سروی آخر اقتصاد آوی دستوی داوا ابوریا وی دستوی داوا یا سسیا هم بیشن زمانجی مرجع هر سرکهی بو هبونا ملت کی یا چارا بیکاتنا روح کی یعنی هست نتوی هست کی ام بیشن و چانده و هاتو ستراندن و نزیک ملت نزیک هف ببه جوات نزیک هف ببه یا دنیجی ام بیشن جیانه که به استقرار سروی آخر بدومنه لیا زمین وقتا همو خالدنی هبن و زمان تو نبه او ملتا وقت نتوابل نای قبول کرنه لیبالی تنها زمان هبه سر آخا خوشی نجی وقتا زمان خوب بکار راستی سرپیا بگره چاندا خو کلتورا خو فولکلورا خو هبونا خو سرویجی جه ادبیاتا زمان خو وقتا پیشتا ببه او دکاره وی روحی گشتی وی روحی نتوی دروای ولات شی ولات کی دنیجی نه سر آخا خوشی دکاره سرپیا بگره جبروی جی وقتا هم بالا خود دنی وقت ملت کی بندست داگر کرا بزانتی tüm peşiyle girtini ne hiçtini ki zamanı Kurdin ve Kurda da geç bebe ne hiçtini ki Kurd medrese xo dibistani xo vekin u zamanı xo fer beben. İcavataş mı bepirsi beji gelo partiye Kurda yani Kurda xo politika kıvanı bu zamanı Kurdi hebu. Ez bejim na tu ne bu iroji geleki lavazı. İroji geleki lavazı. Millet kimine Bangladeş'i tane zamanı xuva azaya xo xistesi xo. Tenha zamanı xuva. Pakistanya ve Hindistan'a gotun em Müslümanın biri hevin ana go em biri hevin lebeli zamanı mecudayı. Az xazı zamanı xuva ola xuji icra bikim. Rahmetiye Celalet Bedirxan tişti gotu bu havareda dveji vakta ola tebu duhustune ku bu netevebune geleki giringin. Yek oğlu yekşi zamanı. Vakta vana yek tevi düşman hefpargı yek sene dimide. Jberveji ya me Kurda tene zaman desti medayı. Jberveji gere politika ki Kurda ser zemin hineki rekupek hebe u hamu varanda embejin zamanı Kurdi peşteherre. Nikavasa ez bana xud didimi nivîskarê Kurda ku hemû beşan da ne ve kevin hine ka kêm hine ka zêde li belê piraniya wan zimanê dagirkera da dinivîsir ji ber wê jî edebiyata Kurdî pêşta naçe. Çima zimanın qasî giring e. Ziman çîrok, ziman helbest, ziman roman, ziman hebûn, ziman em bêjin nifirin, doğan, hemû tiştek tekiliya jiyana mirovekî ve hebin ziman hemû van tiştana diparêze, hemû van tiştana serpiya digire û pêşta dibe. Diyem ben persa dijmin çima ne hatı? Dijmin jiber ku ne xasti ku hestin netevi nav Kurda da peşte her. Jiber ku ne xasti zamanevi bu zamane edebiyatı peşte her.
نخواستی که نتوی بفکره دستپیک دا بالا خود دیدن عثمانی 1840 دا جوینی که خوب پیک دیدن پشتی که عرب و ادی تراکیا جدست وان درد که بریار که ها دگرن دبیجن ورها گره ام زمان خوب پیشتا ببین و حتی دست مته ام زمان خوشی وی پرسه اساد بیجه گرم زمان خود راجون دوی کردا و لازا وی پرسه خوشی اساد بیجه لی پشتیویجی پولیتیکا devleta Türk Sovyet hati ava kirine vakta بیجن قانون خوب بنگهین قانون اساسی چه kirine خالا سیادا zaman dike tane zamanı devleti ne beji zamanı fermi ku zamanı fermi beji zamanı ne fermi yeji hebben le de beji zamanı fermi evji tane Türkiye Hendi Türkajı millet gidini uyarati da nine gotiye ja vakti derdi ki ve beji sale 1925 da politika ke beji gotine inönü hene dibe hamu milleti navi sinori da dizi gerem tekin Türk uzmanı Türkiti yine feriwan bakın. Yani veya hatta iroji hatta beji hazar nehside haişte u nehada jiviri ke gelek navnetevi geleki girinçe bu edemi yakıcam milletan yani taybeti civili navnetevi bu yakıcam milletan khastır edemi beşiye hamuvan zamanı heyi ne tane zamanı fermi beşiye vekin ve evci bıkarın bijin anji kurjinda zamanı kurjindar bakın devlet Türk se halada embejim ve peymana imza nekir sede nodu se devlete imza kır ve deme devlet Türk imza nekir jverku ve hala ne de khastın ku hamu geldi karın zamanı kufer bibin ve na khud dispar peymana Lozane jverku peymana Lozane da Türk'a gotin hamu Müslüman Türk'ün u ve Kevin velatime da dijin ne ve hurgelin ne netevek küçükün kurda ve neteve ve hurgel bile ve çaycı ne hasvandın irojin ne hasvinin u disa kanun esası anda halık heyi hala çili duda u hala şestu şeşa yeke da dibeje zamanı Türkiye Xenci zamanı Türkiye zamanı kitine vi velati da nay xandını hala çili duda hala çili şestu şeşadacı dibeje hemu kesin ki nava vi sinori da dizi Türk'ün u zamanı vancı Türkiye jbermeji iro bilen millet ve xafı vakta televizyonu ki Kurdi devlet dizi vekirini levan xalek zamanı Kurdi kadexadı ki helajı ciye xudanı sübeki parti gidini be evji van xalana disa derke bir de ber Kurda u berji zamanı te nine u Türkiye te Türkiye baxvi az vardıkim kasik agahiyamji hey İran'ı zamazane İraniya demek direş zamanı Kurdi ve zaravi ki xarabuyi ve zaravi ki Farisi xarabuyi zamanı Kurdi nişandıdan. Nave profesör ne bir ama gotun ki geleki Kurt nizam profesör kayıç dışki insanı yani Türkacı demek direş zamanı Kurdi ra dugot zamanı Çiyayı yani dugotun Türkiye xarabuyi hatta beji dugotun 6 hafta gotunun merini kar خوب de fam kirine parlamentoya Türkiye'de veziri ki wan got kerem akhu parlamentoya men zaman ekna fam kirine me akhfın yani vakt zamanı ki kem beji nay akhaftin yekiji got zamanı edebiyat enine zamanı roman enine hatta destevantin zamanı Kurdi berumet dikin vakta berumet dikinci millet edi yani
ya ciki da beje elvir zamanı ko kasay berumet çima him bibim yani tesiri köye gelek mezeci serheyi ez bardıkım yani peşiyle girtin zamanı kurdu taybeti boku ruhi netevi nava kurda da peşta neçi yani boku ruhi netevi nava kurda da peşta neçi hemu van ben de xudidin ber ferbuna zamanı kurdiyu ber kurda. سپاس مامۆستا تا تشتێکی گەلێکی گەرنگۆ تەگوت ئەفگەرا کوردی حتان هات تشتێک زمانە نەکردە براستی تشتێکی خالەکە گەلێکی گەرنگە تەگوت ژبەر ملەت تێمەگەلێمە ئەو بخوا خۆفێری زمانی خۆ دەکێ تەبلیکۆ بێ ئەکادمیە تەبلیکۆ بێ دەبستانە ez dixwazim meş bînerê me yê hêcara bêjim spasiya wa dikim û mêvanê me jî spasiya we dikin ser silavên we yê germ û xweş û çi pirsê hûn ji me dikin em gelekî kêfxweşin pirsê we rêzdar Ebdulbaqî Yûsef pirsekî giring ji me kiriye ev pirsina pirsê min dane ez ê ji mêvana bikim û pirsa rêzdar Fatime Yûsef jî ew jî nav pirsê min dane ez ê çawa bikim û heger pirsê we hebin pirsin girîng tişin serê we de hebin ji me re rêkin hevalê me yê hejarê botanî ji me re pirsa dirêkê em ê ji mêvanê xwe bikin û dîsa silavin germ ji we re mamoste Abdullah Cindî li bajarê Kerkûkê li başûrê Kurdistanê jî dayîk bûye sala 1954 her sê qonaxê xwendina xwe li Kerkûkê bi dawî kirin û piştre berê xwe daye zanîngeha Silêmanî û Selaheddîn û li wê de di kilîca adabê de xwendiya beşê zimanê Kurdî pir pirtûkê wî li ser zimanê Kurdî hene bi Erebî jî ew dinivîsîne ئەو وەکو ڕەوشەنبیر نویسکار هەلبەستبان مەدیەکار تێ زانین کەداوی gelek heye çanda Kurdî di wêjeya Kurdî zimanê Kurdî de û ew jî xizmetkarê zimanê Kurdî ye ev çend sala ew jê li Almanya Düsseldorfê dijî û dema hat dîsa karê xwe berdewam kir û komela bi heval û hokerê xwe re damezrandine û heta weke îro jî karê wî berdewam e mamoste Abdullah pirsa min wê li ser başûrê Kurdistanê bê kengî venesîn bi zimanê Kurdî hat kirin weke zimanekî fermî li Iraqê û çima bizara vê soranî hat nasîn وەکو زمانێکی فەرمی نەوەک زمانێکی یەکبووی ئەن jî hemî zaravan çima hingê derfet nedan Kurdan ku hemî zarava bikin zimanekî yekbûyî û wî zimanî biaxivin fermo mamoste Abdullah شەف باش بۆ هەوا بوو تا و بوو mêvanên me û bû guhdar û temaşevanên hêja زۆر زۆر سپاس بوو vê bername te jî daxwaza serkeftinê dikeyn û her car hindek nivîskar û zimanzan û rewşenbîr û bihên ku dêjin bîr û bûçûnê xwe di vê tîviyê de derbirin ev jî bi rastî dergehekê din bû zimanê Kurdî pêşveçûna çanda Kurdî taybetî jî anan ku bêjin em li Ewropayê dijîn ev tiştekê pir pir baş e û hêja serkeftinê bû we hemiya dixwazî davegerîne pirsata kengî zimanê Kurdî li Iraqê bûye fermî bi rastî eger em vegerîne dîroka zimanê Kurdî û Iraqê em wek bêjîn hinek pêşekiya bidin yani hinek pêşekiya bidin ka çawa Iraq durust bû û çawa Kurdistan û Iraqê bêjîn Iraqê ve hate girêdanê û çima paşî piştîngê zimanê Kurdî kengî bi tête fermîkirinê xwe Iraq li berî şerê cîhanî êkê de li 1914 da heta wî çaxî jî da bila bêjîn ev hemî bin dewleta Osmanlî da bû dewleta Osmanlî taban hemî ev dewletên İslamî û Erebî û Kurdistan jî girtibû
جبلی کردستان تنه روش هلاتی نبیتن اگر هر سه پارچه دیت کردستان اکو بجن او جهر عثمانی حساب بو عراق اکو درست بوی انگلیزی بری هنگه النفته دقایا بری 1914 دا اکو او هاتین اوان زانی لکردستان لویره دا که اف خیر و برکته هیا اوان چابه خو اکثر اخستبو بجین ولایت موصله لدولت عثمانی کردستان باشور بی ولایت موصله دهات ناسین پشتی عراق درست بوی پشتی شرع جهانی ای که عراق جسه ولایت ها درست بود ولایت موصل آنکو کردستان ولایت بغداد او جی ناوراست عراقیه و ولایت بصره اف ولایت بش موصله اوه شرنی خکا گلک مازن گنگشت گلک مازن پروبلم خوبی که دنگيتا ما مستا دنگيتا تبرين ما مستا عبد الله دنگيتا تبرين امباش ناتن خديت السماعة يجوها قربان جوها خدها بالكي شي دربا نه چه دنگه من نه باشا بس ولي تبرين هم تمام تمام نه سماع عجيب نه وبيت وجا اوی چاخی دنگه متت ببوره دنگه متت بله دنگيتا تي كرمك بله او پشتی انگلیس بسر کتی جشار جهانی اکیدا و دولت عثمانی اواد گودنه ظلام مری آنجی ظلام نساخ اوان چکر اوان دویا گوت انگلیسی ما ولایت موصل دویتن چونکی ام بشار تدا خساره بجین ما نبکه شایه ولو ماجي انجليزي جي بقولي نا اميرابين شبكين اميرابين الفيري ريفراندوم ما يكبكين دا ريفراندوم الفيري دا ريفراندوم هاتا كرني كو ولايات موصل آلاي انجليزي هلينن انجي آلاي تركيا او بو برانيا خلتي آلاي انجليزي هلان و او بو پشتی هنگه کردستان هاتا سر عراق و ناف لینان عراق اگل ویره اوه درست بوی ادبینین ترکیا گلک هر خو نارازید کرده و هر شرط اوی چاخیش به دولت عراق یا شاهی بیجین یا ملکی یا پاشاتی دفرود حتی گهشتی نهنده لسال 1924 الویره اتفاقی آنجی پیک هاتنا بروکسل به تکرنه او هاتیا کرنه کو حدود تخوب به ندانانه الویره او بو تخوب هاتات ندانانه لنافبرا ترکیه و مملکت عراق دا الور وی چاخی دا طبیعی ام رول شورش و آزادی خوازا ملت کرد دست جبیر نکن چونکی بری هنگه سرکردن آزادی خوازن کردا خباد دکر بو مافه خو بیکماسی مافه چاندی یعنی ایک جد خوازت عبدالسلام بارزانی لسالا 1914 لزندانت موصل دا لسر حکم عثمانی یا هاتیه سداره کرن ایک جه مرجع توی ابو زمان کردی لسرانسری اوان دورت کردستان بهت خواندن پشتی ویجی بلا ببیجین شیخ محمود حفید السلیمانیه مملکت خو الویر آشکرا کرد لسال 1922 و مملکت کردستان درست بو پشتیوان همی تشتا اگو انگلیزی کردستان ولایت موصل به بغداد و گریدای هنک مرج دانان بو بغداد گوته کرد نه قوم عربن و نه قوم کدنن دوید وانا تایبتمندی خواه بیتن و اگر هون لدستوری دا مافوان
یه چاندی یه ایداری که او ایدارتا ویجه خو بکن هون ندنه امه بکارین پاشی بریارک دیدجی بغداد در بقین که ولایت موصل جه بغداد وکین آنکو بلا بجین کردستان درست ببیتن الویره دوان چکر طبیعی الویره رابون معاهده کادی حزبت الامم جواتا گلا جواتا گلا الویره رابو چکرن گوتی امه هندک شرط و مرجع بو بغدادانین دوید ایک حرمتا ملت کرد بگیرن به زمان وان کلتور وان اداره وان هر تشتی اگر نه دما بریاره کادی هبی هر وکی بری نهاجی ما مصطفى فتاحی جی اگو بحث لوزان پیمان و لوزان و سیور و اوانا کری طبعا کردستان همی ایک بو الوردا حکمت بغداد راب و مرجع بریتانیا قبول کردی امی رزه للدولت بگرین حتی رابو سروک وزیر وی چاخی عراقه لپارلمانتوی عراقه یا وی دمی گوتی پارلمانتار تشتکی اوصاهی اگر ام رازیبونا انگلیس قبول نکن و ولایت موصل کردستان دست ما بچید الویره قبول کرن الویره شورشگری ها کردیش هر بردوان بو حتی هاتو گهشتا روژا دهی مها 4 نیسانا 1930 به فرمیل دستور عراق دا زمان کردی به زمانک فرمی وکی زمان عربی هاتا ناساندن لی الویره هر شوی روژل سال 1930 اره گلو همه بپرسین او زمان چاوه هاتا اویدی کرن او زمان هاتا دانانه لدسپیک دا لهندک دبستان دا دبستان دسپیکی دا زبان دسپیکی دا نه هیلا زیده تر بچیتن ج 6 سالا بجین نبوریتن بچیتن ناوندیه و حتی بجین زانکویه بخینن الویره دا اف دولتا بجین پاشایتی ما هیدی جار بخوشی جار بنخوشی اف تشتل گل کردا و زمان کردی و چاندا کردی قبول کرد حتی گهشتیا 1958 الویره دبینین پاشایتی نما الویره انقلاب درست کرنه و بو جمهوریت دولت عراق مملکت بو جمهوریت اگو بوی جمهوریت ل 1958 براستی درگه والا بو گلی کرد و بون ج سیاست و ج چاندی و ج زمانی و ج هر ج پارتیاتیه و کو اجازه دان پارتیان کردا الویره جی روشا چاندا کردی زمان کردی باش پنگا و گلک باش پیشوتر چو هر لسال 1958 بجین الویره ریوبریا گشتی یا زانست کردی و بول بغداد و او ریوبریجی هاتا کرکوکه هاتا سلیمانیه و هاتا هولیره جی لی مخابن نچو منطقه موصله چونکی دهوک اوی چاخی پارزگر نبو نچو ویره زمان کردی لی کرکوکه لی سلیمانیه لی هولیره هاتا خواندن لی دورا بیجین کرمانج آنجیابادینا الویره او محروم بون زمان کردی الویره جیناتا خواندن لی دبینین پشتی هنگیجی دا کولیجا آداب لزانکویا بغداد رابون پشککاوه کرنه زمان و ادبیات کردی و بو بیرانینا تماشاوانا جی اوی چاخی ما مستاجگر خون بیجین لروج آوای کردستان هات وک ما مستایک لزانکویا بغداد لکولیجا آداب زمان و ادبیات کردی اویجی درس دگوتن الویره هیدی طبیعی زمان کردی پیش کرد و زمان کردی دیروکاوه ها تا خواندن چانداوه ها تا خواندن ادبیاتاوه ها تا خواندن و اوه هیدی پیش کرد لی پرس چید بیتن اوه بیتن کنگی زمان کردی و چاندا کردی گاوت
فرهتر و مزن آویتن اوه پرس لویره یا اوه کنجی دست پیدکتن اوه لسالا 1907 دست پیدکتن پشتی شورشا کردان بسروکاتی بارزانی مصطفى بارزانی نمر قال حکمت عراق ریک کفتنه که دکن کو اداره کردستان یا اداری و یا چاندی بکویت دست مبخو کردادا لی بری هنگه حکمت چکر کو بو دل پاقجیا خو برانبر گله کرد رابو زانکویا سلیمانی 1969 چکر اوی زانکوی براسی خدمتا که گلک باش کرد بوشاند و زمان و ادبیاتا کردی لسال هفتی اگو پیک هاتن چه بوی گل شورشا کردی دبینین گلک پنگاف چه بون اکتیا نویسکارو ادیب روشنبیرت و توروان کرد چه بو هر واسا اکادیمیا زانستیا کردی چه بو لبغدایه اف اکادیمیا زانستی گلک پنگاف آویتن گواره که گلک هیجا در دخست و هر واسا جی اکتیا نویسکارن کرد هر واسا کاره که گلک باش بو الویره کتابن کردی روزنامه‌گریا کردی زمان کردی گلک پیش وچو اتوان 4 سالا دا بجین اکو تناهی و آزادی و جارکا دی 75 پشتی هینگه حکمت عراق دست پیدکتن شارکی دی دست پیدکتن 75 او با حتی شورش کو نهلیتن لی مدوید ام وی بجین لی هر 4 پارچت کردستان دا تنه به فرمی دستور عراق دا 40 سالا 1930 و 40 سالا به پشتی جمهوریت جی دبینین 1958 به سروکاتی عبدالکریم قاسم به فرمی هاتا دانکو زمان کردی به فرمی بهتا خواندن لدام و دزگه و دبستانت کردی دا اوجی براستی پنگاوه که گلک باش بویا لیمد وید خاله بشم بریکو از اوید خوب داوی بینم لی روژا 29 ایک سال 1939 رادیو کردی جیوه بو به زمان کردی کو بلا بیجین او 3 سال بو رادیو دولت عراق و بو سال 1936 پشتی 3 سال رادیو کردی جیوه بو راست دمکه کم هبو 15 خلک هبون 15 دقیقه هبون هدی او 15 دقیقه گهشت هنده حتی لسال 1981 دبیت 17-18 ساعت به شب و روش رادیو کردی خدمت که مازن یا زمان و ادبیات کردی کربو اسپاس مامستا رزدار عبدالله خان بینری ما دبیجی نهال کردمه باشور سر دکانی خوا سر کانال خویا آسیمانی تیپن لاتینی درویسن برساوی جیتا دبیجی گلو افتشتاها ویوگاوا یکمین به کو زمان کردی بتواهی به لاتینی الباشور جی به لاتینی و کل باکر و روج آوا براستی پرسک جه خدایا و پرسک جانه جی لی براستی ام پیچک دوید ریالست بین یعنی واقعی بین براستی نها کو زمان کردی بلاتینی لباشوری بهتا نویسینه براستی پیچکا زحمته نه پیچک گلک جیاب زحمته چما؟ گلک صدمت خواه نکو آنا چه نبیتن ایک جوانا اوه مثلا پشتی بیجین باجه سلیمانی بخود چه بوی لسال 1784 دا الویر امارت بابان هبو لسلیمانی دا پایتخت و بری سلیمانی چه بیتن قلاچولان بو اگو وان ویای امارت خو آنگو میرگه خو لسلیمانی بابانی برفرهتر لبکن
سليمانية شكر الفيري أدبيات كرمانجيا جيريجي دست بيد كاتن زسي كوچكت مازن يت كرمانجيا جيري نالي سالم و كردي اگو اوه چه بوینو و مدره هلبت بنویسینو بوی زمان فرمیه و میرگهه براستی پیشوچون برخواه دید اف پیشوچون جی لکنگی دا هدی پیشوچو اگو پشتی بجین کتی دسته عثمانلی دا میرگه کرداجی نماین و انگلیز هاتی پشتی 1914 اوانجی پتر نخواستم یک دا کرمانجیا جری بلا بجین لکرکوک السلیمانیه و هر وصا لحفنره جی الوره بریطانیا انگلیزی رابون کسک شخصک تایبت دانان بو سلیمانیه ناوی کسی جی میجرسون بو اوی میجرسونی کارک دکر السلیمانیه زمان و ادبیات کردی پیش و بچیتن و الوره جی براستی جی ام دوید تشتی نوشرین دفره بادینان جی خاندنا کردی به بهر ببو اف دفره کرمانچ و جا اف ادبیاتا طبیعی قناغت نویسینا زمان کردی بگلک قناغ و روچویه ایک به عربی روچویه دو به لاتینی روچویه سسیجی به تیپت سلاوی وی چاخه بجین سوویتا بره اگو لباکوری و لروج آوای کردستان بلاتینی ده ها تنویسینه لجمع لقدغب و لعراقه همی سرانسری عراقه و لکردستان و باشوری اک ناوه لاتینیه جی بینیتن و گلک ما شهید جی دانه ما مستاید زمان و ادبیات کردی جارنا اگو شاگردت خواه فعلی هینی نویسینا لاتینی دکرن دولت دگرتن زندانی دکرن آنجی شهید دکرن هر سر لاتینیه لو ماجی دبینین به تیپت عربی پیش وچو و لاتینی پیش و نچو لاتینی کنگی هاتا سر ماسه بلا بجین پشتی سر هلدان 1991 دا سر هلدان 91 دا افتشته چید بیتن لباکور لروش آوا هبو دور بادینا جی پشتی زانکو دهو که چه بوی لسالا 1992 دا پیشوچونه گلک چه بو زمان و ادبیات کردی او پیشوچون در باز بو باکور کردستان جی و بروش آوای کردستان جی براستی او بو لی نها جی پیکولین هنه کو بیجین لاتینی بهت میدانه دا لی براستی سرانسری گشتی باشور کردستان آنا از دبینم پیچک زحمته لی بو پاشاروج جی هر دمکی صحبتك خوهیا و آخفتنا خواده هبت زور سپاس مامۆستا سەر بە ئاگاهیان گرنگ نەها ئەبێ بەرێ خۆ بدەن میوانەیە خوا زمانزان نویسکار وێژەوان ڕۆمان نویست مامۆستا مەروان بەرەکات وەکو مەدەست پێ دەگوتی مەخابن مەدخۆست بە ئەوەی کە زیندی مەرەبێ لێ ji sedema lawaza internetê ew li ji ber ku ew li efrîna birîndar efrîna rengîn dijî me jê re got bila dengê xwe bi vîdyoa rêkê niha em ê vîdyoya kemîn li derxînin pirsa me jê ew e gelo em ê çawa karibin zimanê xwe ji wendabînê biparêzin tevfê heta niha wekû me gotî zimanê me nasnamaya me ye سلاو و ریز جبو و میوان و تماشوان هیجا و ریزدار بله مجار زمین مجاره که گرینگه پرس دجه خوده پر جزو و زمان کردی ده آریشه که زور دجوار ده او آریشه جعالی داگیر کرن کردستانی به همو پلان خواه هول ددن کو اف زمان بیوندا کرن جبر کو زمان
جبو ما وك ملت وك نتو هبونا ناسنامه جیانه زندی بونه اگر وندا بو بگومان نتنه گلک نرخن هیجا وندا دبن لبله مرنه ویجا لمرنا نتوا کرد گلی کرد گر لو راجی جه ارکه ما ارکه کی پیروزه کو ام به همو کانبون و زانبون آخه لهمبر و آریشه درکبن گلو لهمبر درکتنا و آریشه دست پی که پاراستنا زمینه گلو امی چاوا کاربن زمان خواب پاریزن مجاره که دریجه لبی کورتی امی ببیجن دباوری آمد اکادیمیا یکمین جبو پاراستنا زمین ماله مالباته دایک و باوه یعنی دما که دهندری مالی ده آخافتن دان و استاندن بزاروکان ره بهور ره بکردی به اف شیوه یک شیوه پاراستنا زمینه ماموستین یکمین جبو فیرکرنا زمین جبو پاراستنا زمین اکادیمیا یکمین دایکو باو قوناغا دودیه امی چاوا کاربن اف زمان بپارێزن پشتی ئەکادیمیا یەکەمین ئانگۆمال بکارئانینا زمین di hemû warin jiyanê de di dan û standinê de li bazaran li şahiyan li şînan li serdanan yanê ahengên me festîvalên me li her derekî û di hemû warin jiyanê de em zimanê xwe bikar bînin. Eger em wisa nekin bawerim pir zor e ku em karibin wek tê xwastin zimanê xwe biparêzin. Qonaxa Sisiyê li gor nêrîna min dîsa dibêjim xwefêrkirina xwandin û nivîsandina zimanê Kurdî nemaze li cihên ku dibistanên zimanê Kurdî tune bin. Divê em xwe û zarokên xwe fêrî xwandin û nivîsandina zimanê Kurdî bikin. Belê piştî 6 saliyê rast e zarok diçin dibistanê cihê ku dibistanên Kurdî tune fêrî zimanekî din xwandin nivîsandina zimanekî din dibin. Lê îro ne wek berê ye dema niha ne wek dema berê ye bawerim derfet baş hene ku em karibin xwe û zarokên xwe fêrî xwandin û nivîsandina zimanê Kurdî bikin. Li seranserî welatan Ewropa nizam li Kuderê tedî Kurd bela bûne hene lê zimanperwer zimanhez kesê ku ev kar ji xwe re kiriye stûbarî korsan vedikin sazî avakirine ji bo xwandina zimanê Kurdî fêrkirin xwandin û nivîsandin baş e eger di vî warî de jî Kurd zarokên xwe bişînin wan korsan wan dibistanan em ê karibin ta astekê di wê rêyê de jî ev ziman dê bê parastin. سپاس جبو مامۆستا مەروان بەرەکات پرسێک ژمارە هاتیە دیسا ji berî ez pirsê bixwînim em dîsa silavên xwe yê dilînî ji hemî bînerên xwe re dirêkin û yek ku silava ژمارە dirêkin dîsa em bêjin çi pirsê we hebin eger em bibînin giringin û tevê hep pirsê we giringin em ê pirsiv bidin. Pirsek heye dibêje dema ku hikûmeta herêmê nikare ji ber van biryarên navdewletî vî zimanî bike yek
گلو ما چما نویسکار روزنامه‌وان کرد و تشتی چنکن از و پرسین هاکم تبی پرسیاک و یا سیجی بی بس ازش هر دو میوانی خبکم کره زمان کردی یان مجمع مجمع اللغة الكردية شكيتي خواستن كوتشيكي ما مصطفى تحقو جدسبيكي حتى نهاجي مخابن جدسبيكا كو اف بارتي ما تفقرامة كردي هرچار پارچه کردستاني چيبين نمازا يكو امكان بجن هر سي پارچه ديش بر باشوري ما نها امكان بجن ولاتك سربخويا وبآزادا اف تفقرامة كردي و پارچه ديدا چما نكارينا في تشتي بكن بلكي أبقال كي سربيت الشيء ساكنا اللي أفقال ما ملاتي ما يخوض بيني خودية في زمان يهسكرية زمان ويتشوى بكاربي كوريا كي مجموعة كي زمان كردي رتشيكي ويتشوى تشقاوي باويجن وبتشا آواي أف كورياها ويبيق ما مصطفى تحت في تبقى أخذه Lazım tenetti işte ki bu sergotini kek Abdullah Cindi bejim. Ez ve bağırıya mı ku hemu van havuldanın ku kursana başur hebun hemu van konağı ku em bejin zamanı kurdi henek deveran fermi daha dayne beşiyle girtina zara ve kurmancı ez ve bağırıya mı ku مداخله دولتا ترک نوا شغل ده هبو و دمجی ایروژی yani peşiyle girtin jiberku vaqta kurmancı peşte herim hemen nişkava 40 milyon Kurde bikarın hevdu başte bigihirjin fam bikin bikarın derdukule ku hevdura bejin ezvet variyeme lebele ez ben ser pırsava ez hadvejim emcaredan nikarin gotlak Abdullah Ras emcaredan nikarin zaraviki yani zamanı ki ko kasa set salam da embejin tipi Arabi hatın nivisandını anji taybeti jiberku derfet hati daine bu zara ve solaniji peşta çüyip emcareda wana bil kulüpünün tipi latini ama ne realisti lebeli naive maneko karu khabat neyin daili du zarava ve dere ve beşi hene kurmancı jorinji nikat serbahasının vakta kurmancı tipi latini peşte her çi bin khate çi bakur hamu kurde sudeje var bigrin eğer hükümeti politika kıvanı zemin yani taybeti hamu eşçu manzam kuaji karu khabat navde van 15 sale fermi verjim yani 10 sale beri ne hasıyınım yani tişte kartını kırın tişte rası yani meri dikarı şevka kuber derhi reis hürmet wan ra bejin spas bıkı lebeli gavadine milema got yani tunebuna siyaseta ser zemin geleki başte xuyaku embejin her zaravada ve kevik şi ve harimet beknay ez nabejin biraz zaravık be birkirine yedine be gotine tane kurmancı na sana em gene realistun beşe bakurji embejin sibek derfet derkevin gere kırmançkiji em bukaribin bidim ferkirine hatta ku ije em yihiştin ciki konağı ki embejin zamaniki standart pek benim ez ve bariyeme eva kemasya hükümeta haremiye ez tişki bejim mamusa berekat gelek spas tişni geleki baş gotin yani hemut tişte gotin rasi alemdari ro Avrupa'yı hatta Kanada'yı sersekinin lebeli
institüsyonel Almana negotti. Vakta institüt yani bejin li hayder nekevin zamanı her qels biminin. Yek ya duda zamanı berdeste henek embejin kesik fedakariye dikin derse dedin saat avan xaş levelet eva terena ku bo neteveki boji bir nekrini eri dibi boji bir nekrini zamanı nav maleji issa zamanı nav maleji issa dikare zemin nedir bir kirini jiyana avi gundeki ve hene gotnevi zede bin vakta gund laxiya derbasi başar ki bu jiyana bajir hemu gotne ko dere dizani bu nedi keri tişkinayen ciyekteji bajarek nu hatiyeji tişki nu nadı ser işte nu ve dere hinne jiyana bajari jiyana sosyal jiyana ve dere bıkarı ku peşta bibe ve ya da vakta zaman peşta neçi zaman her diti kalsıdır hatınavi bajir edit tişki raji nabe ez ve bariyeme du tiştene ali ki da nivîskar helbesvan rojnamavan embejin insanı torevan çirokbej dengbej vana ali ki da kare xubikin vana ali ki da kare xubikin le vaktak dibistani peşta neçi dibistani Pirtûkê ve pêştanê taybetî dêwbav dikarin zimîn hînî zarê xwe kin. Ama dêwbavek nikare bide berxû kramerê hîn bike. Lêbelê dikare pirtûkê jê rabixûne, dikare resima nîşandê, dikare çîroka bê ji medrese Almana da, dibistanê Almana da sınıfa sisiya çara da babet keyî dibêjin babeta çîrokê derewî tenê bo ku fantaziya zarokê pêşte here çîrokê derewîn lê didin nivîsandinê dêbav dikarin hemû tiştê xwe dizanin fêrî zariyê xwe bikin ev rast e lêbelê kur tu cara gere fêrbûna zimanê dibistanî ji bîr nekin fêrbûna dibistanî ez ê nika xala xwe dinê da jî bêjim Almanya'yı vilazı çıka zarokê Kurda için dersa zimanê Kurdî çend mamose derse didin lê em ji bîr nekin hejmara me milyon nîvik Kurd heye. Dîsa bêjim yani hemû em gerek xizmeta xwe bikin nivîskar bi helbesvan bi malbat dêwbavek heşyarin em bêjin ewan dêwbavek ku xandinê nivîsandinê nizanin jî dikarin zimanê xwe hînî zarokê xwe bikin. Qem mena kesî nîne. Qem mena kî çi dizane zaten ilma zimîn dibêje zimanê ku tu baş dizanî zaroka xwe ra biaxив. Ez bar nakim wexta Kurdik bin xetê Kurdî baş nizanibe ez wê bariyim ki Erebî jî baş nizane. Dîsa Kurdiya xwe Erebî jî baştir dizane gerek wî zimanî zariya xwe ra babeta min dinê ez nekevimî lêbelê heta ji destê hikûmeta herêmê bê gerek bikaru rêkê bibîne yani hinek profesörê xwe hinek elimdarê zimîn vana em bêjin ser beşa zimîn kar û xebatê xwe bimeşînin hatta bêjî alîkariya wan bo Bakur bo Bilxetê bo Rojhilat jî hebe ew jî navan komîsyonan da cî bigirin bala me dişîne her yek me karê xwe dikin ama ev devletek bûne devlet milletek bûne devlet xebatê kesek xenî roman ha xenî hinek çî ropêja ew hemû xebatê dinê ser ferhengê ser zimîn ser toreyê van tiştana destê komîsyonan va em bêjin didin kirinê ji ber ku destê me da çavkanî nînin em mirovekî didin yani jî xanimekê didin axaftinê û berdevê digirin ew qas ev jî têrê nake
ev jî têrê nake em nayîjin hemû gotinê Kurdî em nayîjin hemû çîroka hemû em bêjin gotinên pêşiya hemû çavgadinê got nifira doğa her kesek xu serî xwe tenê xebatikê dimeşîne nikare bigîje hemû tiştî gere nav me da jî komisyon pêkanîne ez herêma Serhedê hildim yek Afrînê hildi yedinê nizam kî derê îjavane em bînin cîkî zaman ha dikare nêzîkî hev bê hinek gotin internetê da jî dikevin niqaşa ser hinek tişta sî çil gotin tên gotinê qayek jî bingeha wan belkî nîne yani tu morfolojiya Kurdî bide pêş çavê xwe ne Kurdî ne wan tiştê gotin ama berxuda gundiya tiştek derxistiye insana tiştek gotine ama hebûna me ew gere em wiya bû xayî wiya gere em berhev kin ji ber wê jî him nivîskar û dê û bav û helbestvan û kesek destê û qelem digire vana yalîkî da lêbelê yalîkî da înstitûsyonel vî lazî tiştê kesek em ê tişta jê bixwazin hikûmeta herêmê ye an jî wata têkilî hebin hinkî pêş te here îdara em bêjin xusariya demokratîk wê herêmê ku hazır bin ku amade bin bu tevxeatê wana gere dest bavêjin van pirsana wana gere dest bavêjin van pirsana û ji me jî bixwazin wezîfedar bikin bêjin karê te ev te vêya bikî yani eva bêserîtî ji xelaz bi yani hemû kes emek dide ez hemû yani hürmeta min hemû kirinên însana re hene lêbelê gere înstitûsyonel lê xayî derkevin ez wê bajarî me بله امام مصطفى فتاح راسته برپرسیار کردان یه نها لسر خاکار یا لزمه دجین یه خود کرده و برو برپرسیار شهر چهار پارچه کردستان پیوسته او بیتشتی رابن و بانگ لنویسکارا هسکری زمان کردی بکن همه کسی که خود بینن پسپورت زمان کردی دا بانگ لوا بکن و وی کوریا زمان جبوا چکن ما بستا عبدالله چه بیجی؟ از دبیجم نسبت زمان و یک گرتنا زمانی دوید ام هنه تشتا با آشکرا باخوین بیجین کماسی نکه زمان یک گرتی اگر ام بینو رجحلات کردستانه و باشور کردستانه بلا بیجین اوید بین سورانی او کارینه حتی ایرو کجی او زمانه که یک گرتی جخواره درست کرینه لی کماسی لکیره یا کماسی لجمع بلا بیجین ام کرمانجد باکوری نه کرمانجد باکوری چاوه اگر ام بهیم برای خودین جغرافی آنکو بیاو جغرافیا دیالکتا کرمانجا باکور گلک مزنه چما مزنه هر پارت کردستانی هیا دو لدروی کردستانی جی وان چار پارت کردستانی جی لسوویتا بره تو بگرش ارمینیا جورجیا آذربایجان منطقه قوقازیه حتی خل کازاخستان دادن اوه همی کرمانج آخوین اوه همی کرمانجن جسالت اگر ام سوویتی جیوار بگرین بر اینها ما قالاوه تشتی نکر لی سوویتی جی دا پشتی شورشا اکتوبره لور خدمت کردی زمان کردی هاتیه کرنه هر بگره جی یریوانه جی رادیا کردی جی روزنامه ریا تازه بگره جی دبستانیت میت الکزه بگره جی جورجیای بگره تفلیسیه بگره زمان هاتیه خواندن و حتی خود کازاخستانه دیده لی پرس اوه امجی 9% دا پرس اکتیتا گوتن اره گلو ما کرمانج وک کرمانجیا باکور ما چه بنگاف آویتیه بو یک گرتنا دیالکتا باکوری دیالکتا کرمانجیا باکوری مثلا بو نمونه نهال
لباشوری بجین دفرا دهوکی و منطقه حتی خل سنور روش آوا و باکوری دادد بجنه دووکا بادینان بجین دیالکتا بادینانه لروش آوا الویرجی چند دووکین دن هنه اگر ام بهین بگره جا قامشلی بگره جا عفرینه بگره جا نزاچه بگره باکوری چونه باکور نیوا کردستانه هر جه سرحده بگره جه هکاریا بگره جه بوطانه بگره جه دنبالی بگره جه آمده بگره اوجی گلک تشتن ایک دوید ام پنگاو اکی بوز یک گرتنا زمان کردی دوید ام ماموستا روشنامه نویس زانا زانت کرمانچ نویسکارت وان روشنامه نویست وان ام بکارین کچا و تولی هف ببین چه بلا بجیم کنفرانس بی چه اپریکا تکنولوژیا نو یا تکنولوژیا بیتن بجین یا تیویا بیتن یا هر تشتکی بیتن ام چما نزیکی هف ببین اگر ما ام هات و کرمانچ مجی وکی کرمانجیا جری سورانی یک گرتنه که خوچه کر دبینین نویسکاری ما مثلا بو نمونه نکت وره هفوکه که بنویسه جمله که بنویسه دبینی از رنگه که دنویسم یک دیب رنگه که دی دنویسیتن هر واسا زمان هر واسا پیوت کردی هندک ترکی بکاردی هندک فارسی هندک عربی دوید ایک ام جاره وکرمانجیا خو زلال بکن اگر زلال بو وی چاخی یک گرتنا زمان کردی از دیتنا من بساناهیتر لیته دبیتا دو ایک کرمانجیا باکور دوجی کرمانجیا جری لی دوید ام دیالکت دیجی جبیر نکن چونکی او بنگهت زمان کردینه مینا زازا مینا هورامی مینا بجین فیلی اردلانیه گورانن ام پیوا جوان ورگرین بلا بجین فرهنگ زمان کردی وی چاخی ام دکارین چکید بس دلسر وی چاخی بیتن آنا تو هر یک کازاخستان برنگه کی دویزی از تو هر واسطه هر ما مستایک و جلو ما دوید ام جخو دست بکن بدیتنا من و حکمت جی وک حکمتا ایرو هرما کردستان جی و هر واسا اف اداره نهار روش آواجی برای بتن براستی دوید بدلک کردینی سینگه که مزن فره اگر بهت و دولت لسر زمانی و پیشخستن زمانی نبیدن هر واسا ما مطاندجی اشاره دنه و ایکدا براستی زمان جی پیش ناکوید زمان دویتن دبستانا زاروکا دست پی بکردن کیندرگاردن دست پی بکردن یا 3 سالی 4 سالیه دا اگر ها تو تایبت بیت و که آنا نهال ترکیه ده بجن والا تو ده کاری به چی زمانی بخینی پره بده هره به تایبت بخینه اوه عقل ما کردا ده خفلینه او تشته نینه دنیای دا نهال ویره جی لألمانیا جی هره تو روسی صینی انگلیزی بخینه بپره لی پرس اوه تو هند بی نه تو هینه هینابی دوید حکومت دولت اتگل وی تشتی بی او ایک یادو دود تاوی گاوه قالا اکادیمیا زانستیا کردی کرد براستی دوید ام پیچه گازنده جویجی بکن یعنی ام اگر از بجم بری آگر چیتر بو لزمان هشتان بری سرهلدانه ام دبینین لهر 4 پارچه لکرد سوویتی جیدا اندامت مزن و خورد تیدا هبو وکی قناته کردو وکی جلیل وکی اردیخته جلیل و افزانا و اویدمه سوویتی و ید ایرانه ید باکوری همی تیدا نها براستی مریه اکادیمی از به دنگه که بلند لوه تیویه از گازنده جوانا دکم او اونا پنگا وک واسا ناویتیه لحولیره ینها لده کردستانه دایه پنگا وک واسا ناویتیه و پیشوچونا زمانو پیشوچونا ادبیات هند آویتیه هر یک چه پروژه خواه یک کتابن اوه دینا چاپ بکن وک گرینجی کنفرانس کنگره نهاتینه گرانه
نهاتی نگه مامۆستا تشتن گەلێکی خۆش گۆتن کرم مامۆستا تشتن گەلێکی گۆتن خاڵێن گۆتنش بەرە پرزجی پرن تشتا هەری گرنگتە تشتێکی گەلکی گرنگ و مامۆستا فەتاحی گۆت سپاسیاوەتکن چەوە سۆرانی زاراوی سۆرانی ئەمکارم بەژن سۆرا زاراوەکە یەک بوویە بیا زمان فەرمی شهرێما کوردستانی ڕێژ باشوورە ئەم کەسێ گورمانجی ئاخەبن چێ دهۆک و زاخۆل باشوور لە باکوور و ڕۆژ ئاوا ئەم بزاراوی گورمانجی ئاخەبن دەما ئەم ژیش خۆرە زمانێکی یەکگرتی بە هەفتوورە چێکن وێ ببن دزاراوی هەری گرنگ ئەمێ دوورە وەرن هەردوو بە هەفتوورە ئەمێ بە ئاخەبن و ئەمە کنفرانسە و دەگوتی دانخن کە ئەمە چێ بکەن ئەم هەردوو هەورە بجەوا هەردوو زمانە تەڤلی هەف بکەن ئەد بەژەم وێ زمانەکە یەکگرتی باش وێشمەرە چێ بێ تەوی کو ئەمێ بانگ لە وازاراوی دژی بکەن لە خودی وازاراوی زازاکی بێ هەورەمانی بێ بینەرێ مە هێژا گەلک پرسیوە هەنا دەخوازم بەرسباوا بدەم بینەرین مە ڕێزدار دەبێژن چرولا ویجا و فلکلور کردی د زمانه کردی ده هیا اف نها امریکان برسبا بدن جبر از سمینار کی تایبت ج مجال رچکم و از هنرمند بینم دنگ بیجا و هلبستوانه کو هلبستا سرانه چه دکن اف سمینار جردی پرسک هیا بینر د بیجن بینره مه هجا رولا ولا إسلامي دين إسلامي د زمان كردي دا ودويجايا كردي دا والباحمي قال كرد دبيجي رولكي نباج بي أميل سر فيجي از السميناركي تشيكم من أوجي كرياد دوريدا رولا زمان رولا أولي حمي أولان لسر زمان كردي بينادا كديد بيجي ایلن می کوچران رولا و هری گرینگ زمان کردی ده بله جبرکو او بنگها کوچر بنگها کردینا بنگها کردانا و زمان واجه هلبت بنگها زمان کردیه بینره که به زریزدار جی ده بیجه هونه چوا بکاربن و خورتن ما یه نوگهشتی زاروکن ما فیری زمان بکن و حس کرنا زمان بکن دلی و مجیوادا افجی سمینارک از بباورم یان خلقا به یان پیرا از چار پنج مالباتن کرد یه بره گلوه ده دیجین لأوروپای ان دروی ولاد دروی هر چار پارچه کردستانی و چوا کارینا زاروک خو فیری زمانی کردی که نتره فیری زمانی کردی هستن نتو پروریجی وادا بجنن رزدارک دبیجی زمان کردی گلک کفناره اف 5000 ساله اف زمان هيا لچما زبنسين بنبيا از دبيجم وكو جوجل دبيجي وكو اگاهدار ان زانيارن جهاني دبيجن زمان كردي جوا زماني كو نمريا هزار زمان هنا لي زمان كردي يك جوا صد زماني كومايا حتى نها وندان بيا لي كنجي ببنا سين بي كنجي اعتراف بي كرن از بباورم هجر دولتك ما ولات ما تشينا برزقار نبي از باور راكم قالي ديجي عن هنا دولتي ورن او بيجن فا اف زمانكي فرميه دبي بي اخفتن تبيكو تشكسي كرد ريفا بربر بسيار بفي تشجه جهاني دا كردي باخبه اد بيجم افهزن مزن ولاتن مزن نا بيجن نا بنرد هجا دي سانها بنسر چاوا ام کره کردی مجمع کی زمانی کردی آوا بکن ما افرس شریزدار بروان برکات جکر امین ها بهبره الویدیو تماشا بکن و گهدار بکن بله جارنا هن دبیجن کو زمان کردی نه زمان زانسته نه زمان زانینه زمان کی لاوازه نه د آستا دربرینی ده باورم اف گناهکاریه که مزنه ده درماف زمان کردی ده
کەسێن ku wisa dibêjin bawerim baş derbasî jiyana zimanê Kurdî nebûne. Di gelek serdemên dîrokî de zimanê Kurdî ji memikên xwe yên zimanî hemû şaxên zanistê mêjan dine. Eger em vegerin û baş bixwînin. Di gelek serdeman de zimanê Kurdî şaristanî avakirine. Ango şaristanî bi zimanê Kurdî hatiye avakirin. Zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e, ne zimanekî jar e. Zimanekî pir zarav e. Li gor zimanzanînê zimanên pir zarav ango zimanên e dewlemendin. Demek guneh ne gunehê zimanê Kurdî ye. Guneh ê ew kesin ku wisa dibêjin. Ji ber ku di baweriya me de xwe baş di zimanê Kurdî de newestandine, baş derbasî jiyana zimanê Kurdî nebûne. Eger wek tê xwastin derbasî jiyana zimanê Kurdî bibin, dê bibînin ku zimanê Kurdî têra hemû şaxên zanistê dike, hemû şaxên zanînê dike, têra hemû derbirînan û derbirînên hemû kesan jî dike. Demek guneh ne gunehê zimanê Kurdî ye, guneh gunehê hev kesên ku wisa dibêjin ji zimanê xwe dûr in. Demek nivîskarek rola nivîskar çi ye? Yani nivîskar ew jî rola xwe di parastina zimanê Kurdî de dirîze. Em ê çawa karibin zimanê xwe bigînin asta zimanên cîhanê? Gelek rêbaz hene, gelek qonax hene, em têre derbasibin tago em bigînine wê qonaxê. Qonaxa yekem yani divê wergerandin derbasî jiyana zimanê Kurdî bibe. Diriya wergerandinê re ziman tê vejandin. Gelek tiştên nûjen derbasî jiyana zimên dibin. Rola nivîskarê Kurd ew e ku berhemên xwe yên wêjeyî dibin, yên felsefî dibin, di çi warî de dibe bila bibe bi zimanê Kurdî bin. Vêca ji aliyê din ve jî em girîngiyê bidine wergerandinê ta ku em karibin bêtir zimanê xwe vejînin. Zimanê Kurdî ne kêmtirî gelek zimanên cîhanê ê ku niha hin kes serê xwe pê bilind dikin û mijarên xwe pê dinivîsînin. Gelo tu carî mirov dikare zimanê Tirkî bi zimanê Kurdî re bipîve. Na, ne wisa ye. Zimanê Kurdî di gelek serdemên dîrokî de bandorên xwe yên zimanî li gelek zimanan kirine. Nemaze zimanên hevsînor wek zimanê Erebî, Farsî, herwa Tirkî û nizanim çi. Demek ev ziman çawa karibû bandorên xwe lê bike, ew ji reseniya vî zimanî ye, ji dewlemendiya vî zimanî ye. Zimanê Kurdî ne zimanekî jar e, ne zimanekî lawaz e, zimanekî dewlemend e û dikare di hemû warên jiyanê de berheman bafirîne. Baş. Ahmet. Danke, Ahmet. Danke, Ahmet. Ja, ne, ne defa? Ne bu? Ja, danke, Nina.
شوي ببورن فتح جديد ببورن لا لا جنبنا ببورن سپاس دیسا جریزدار مروان برکات را دیسا عمل بناره خواه بگرن ريزدار حقي بالتا بشندياركي قلكي باش دانيا دبيجي تشما افدز جهن راجهاندن مديا كردي حفتي دا دمجمير دمجمير سي دمجمير عندما كخوا جبو فكرنا الزمان تشيناكن براستي اف خالك قلكي جرنجا ريزدار حقيقتي وام ازي بيجم كو امي هول بدن دبيف تي في ده جبركو امي بلاتيني كورسن لاتيني زمان امي بدن اللي امي حول بدن كو بزارا بين ديجي هورماني به قربانجي به زازاكي به دا كلي مبلكي كو بفن بباز زارابان فيري بازارابان بيب اخفن ويقلكي شوارا باش به وبانقاما لهمي دزقهن مديا كردي وراجهاندني كو او بفيكاري رابن اجبر كاركي قلكي باشا ديسا امي البرسي وبقرن ما مستاي ما مباني ما هيجا ما مستفتح كردن مي كوجبر وبنابر الا حميد هيلن جيهاني قردوني نمازا دسدما بويرن داويدا بعد حصار داويدا يمي روج آباجي فراني هاتنا بادا دما اول وادا زاروكي وكردي آخرين دما هات نفيد مخابن زاروكي واشونا دبستانا وبالزمان وولات عند آخرين دبابي واجي بورا بوي زماني با دولتا دا آخبن بجن دا ام خيراوا ام فيري بي زماني بن من قلق بالبا ديتنا مخابن زاروكي واي 15 سال وخارده الزماني خواج بير كرنا يان جدا ما دا آخبن اب زاروك بجي قي او زمان او زاروكن بيانا تين بكرديد آخبن ازي فيش سابقب وبرسادجي دبيجن من افجم خانويسان ديا وبيناري ماجي دبيجن كرد باكر 25 مليون ان بهتري 25 مليون انا مخابن فرانيا واب زمانه خانا اخبن بريد غوتن ام ببرسن شرجمه لها فراني شو هاتنا الهاوير دوري جهان بلابينا وتبي في تشتيجي تاني بتركيد آخبن وخفيري زماني تركينا كان ما مستهجر تقاربي هنكي بكرداهي جبر دمج بر هنك برسي ما يدي جهنا فرموكا باش سرچوا نها پروبلما کرد همو کردی که بجن 1961 دا و کارکراتن آلمانیای پشتیوه سال 80 و 90 داجی گرسهی راستی جاره دا 500-600 هزار کرد و پناور هاتن آلمانیای وان دمانا دا موک رخصتنجی imza komdikir boynak hükümeta Almanya'ya ders zamanı Kurdi ders zamanı Kurdi gozaro ki Kurdacı bide hersa bu şehri her şey zara ve Kurdi da bu Kurmancı o Sorani da hersa Kurdvek milleti kuseriku ben nasin disa da hazi ki Kurda dineci ev bu radyo televizyon da ye Almanya da derfet ben dahin ki programı Kurdici ben meşandını çi zamanı Almanya da agahi bu Almana ser Ravşa Kurda u Kurmancıcı Kurdici hem her zarava da Sorani u Kurmancı van derfetanaj zamanı dahi ki da u rasti radyo televizyonu da ezkarın bejim em dihiştin Armanca xo ne sedised. Ama programa me vaktak me dest bekir em nava malbata da gergan bavar bikin malko em gergan ne tane civina da banki ki bikin u zaroke u bişinin dersa zamanı kurdi. Kursi dahatın dahili berran kumelada kurs dahatın dahili le medxaz ki zamanı kurdi tekeve tibistani Peki Tibistan ve derece dahi
Leske şunda belki derfete vezbircim. Ama mesela de bava u zaroki kura zamanı Almanya haftını da gavadını berez bekat tişki haftına kurup peşinde tişki başku medrese u mamoste peşin rası devu bava. O ev himbuna zamanı dahi keci se saliye da dest pe nakı. Hatta hamla dahi ke da zaman himbun zarok dest pe himbuna zemin dike. Evi denge dahi ke va ve melodiya zamanı dahi ke zarok ferdi be. Servan rasi edi tüşne ilmi hene vaqtak zarok te dünyaya müzika daikavi hamla xuda dema hamle da guzari kiriyi zarok te dünyaya ve müzike verdik zarok çavuklu verdik le dünyara. Yani himbuna zarok ke hamla daike da despedik. Jverveji rolla da deu bava rasti geleki gringe. Le dikevin şaşiti ki deste zaroka va yani peyve zaroka hep zarok kuji baş Almanya fernebune de bavji baş fernebune. Her şaşiti ku hini hevdu dikin. Evaz himbuna zaroke da va deu baba rasti kharawike gelek mezin zar kudikin. Man şaşiti ku hini zar dediki mezrese da tabistane da zarok ne karavan şaşiti ku geleki hesajı bir beke. Yani evanajı servancı liokolinatını kırını evanajı ispatın. Gere deu bav xubu parezin zamanı ke hakimin zamanı Kurdiyi bravi bepeyvin. Ha, dahi ki Arabı bira Arabiya xub bağıfı, bav bira Kurdiya xub bağıfı. Zarok dikarı care da embejin se zamana hevra be problem fer bebe. Le wan kesek ve zaroke ra daxifin ser bisekinin. Roke Almani, roke Arabi, roke Kurdi, roke Türki na. Gere kijan zamanı despekli ve va despekli. Eva şaştı ki gelek mezini, xarayu ki gelek mezin zari xudikin. U biran netirsin. Evana çıkkasi zede gotuna resim ava çiroka berjin bixunin bidin xandin bo zaroke xu zaroke wan fer dibin. Vakta diçin helina zaroka hum bavar bikin. Zaroka ka hatta çu helina zaroka Almanya ne aftı bile navde seçer mehada Almanya merhalak evdigice gelek zaroke seri da çünü helina zaroka nagicin merhale. Evanaj ispat bunu. Bira netirsin zaroke xura teni Kurdi bağıfın. Eva şaşçı gelek mezini. Vaktak Almanya xu nivçeva zaroke xura Almanya bağıfın xarayuk mezin zari xudikin rasti. Gere veya nekin. Zamanek embejdi dahi ki çiroke embejdi. Evet, nikan embejdi. مامۆستا ئەس ببوورە وەک مەگوتی ئەv خەلەکێکی دی بێ سەر دێ باv û rola wa difêdîna ziman de beşê doyê pirsa me dibêje gelo Kurd me bakur bêhtirî 5 milyonan e çima piraniya wa Kurdî neaxibin berê digotin em bin destin recêm nahêlê bes ew niha روش باشتر بيا ولا هولدوري دليجي بلاغ بينا بخابن ام دبينن حتى وقتا ام چنجارا ام چون باكري كردستان الجزيره بوتا جاري بدگو جهه بوتان يا زارا بكردي روشتن كردي حميد وردنا مخابن ام چون الويدي لامد وباجارن دي مديد زاروكي بيسالي وخارده نزانا بكردي باخبن دگوتن ام شوفام دكن بس ام نزانن برسبا وابدن شما بله ne bu parasın ne bu parasın pırsa zemin da rasi rehnegiri ki tujum yani Bakurya şermezar dikim lebeli
Gavadini mi çen xalek em birjini dema itaat terakkiye da dema Osmanlı da dest pekir hatani bingaha Cumhuriyeta Türka u kanuni esasiye wan da xaleki hene u îro yani vakta dibêjin îro reş hatî guartin na reş ne hatî guartin reş bo dê bava berê jî xerab bû lê dê bavê wê demê Kurdî diaxivin zarokê xwe yê îro hinekî reş baş bûye naaxivin navberê de ferq ev e kêmasikê gelek mezin e lêbelê divê bê gotinê piştî cuntaya em bêjin hukma leşkerî ki heştê de hat ser hukm 12 îlonê de piştî wê van hene kanûnê nû dîsa bo qedexa zimanê Kurdî û zulm kurda bû zulm kurda bû hepsa Diyarbekirê navdar e hemû kesê ketinê kêmtirîn 8 salatê de man wexta derketin nîzam bûn tirsekê îsa xuda ser mirova ku ez ê nûmuneyekê bidim nûmune jî ev e berî ku dersa zimanê Kurdî fermî bibe Almanyayê vî eyaletê me da 29 zarok dihatin dersa zimanê Kurdî ji ber ku medresê de tibistanê de didan lêvelê dersa wan resmî nîm bû fermî nîm bû rojak fermî bû heftê nû heştan da ji wan zaroka tenê 6-7 başta man siseyê min bûn siseyê kurabê min bûn yani malbat ditirtiyan ku konsolosluğu bibihîze çûyîn hatina me Tirkiyeyê şolê derkevin serê me îro em bêjin tişkî Facebookê de dinivîse yek diçin Tirkiye nikarin bizivirin yê Kurdî balkona xwe da berderê xwe daxivin Tirk diçin kêr dikin dikujin reş ne baş e lêbelê vana hemû ne uzrin yani ne bahane ne ku evana zarokê xwe ra Kurdî neaxivin eva kêmasikê gelek mezin e divê bê gotinê gotina giştî jî ne baş e yani merî bêje temamiya Kurdê Bakur na îro em bêjin heftê romanê hatine nivîsandinê pêncî û pênc şêst hewiyê Kurdistana Bakur in qursek tên dayînê jî hene insanek dinivîsî jî hene rojnamevanê heyî jî hene lê kî bo min kî problem e bo min dîsa rêberê partiya problem e rêberê partiyan evana çat wek mirovê ku pêş cîvatê em bêjin wek numûne ne wana ku bi îstikrar Kurdî baxtana van 35-40 salî da em bêjin 5 salî da Kurdiyê hê geştir bibî ana gorî fikra me kêmasiya rastî rexistinê Kurdistana Bakur e ez yedinê jî bêjim em ne topê nevêjin hev yani usulê vî beşî bêjim yedinê jî beraber jim sivik bikim na lê Bakuriya oto sansür hanîn yani Bakuriya xwe rexistinê Kurda oto sansür hanîn yani bêjin asimilasyon destê rexistinê Kurda xwe jî pêş da çû xênî kirinê devletê kirinê devletê qet nayîne efû kirinê kirinê devletê qet merî nikare behs bike ev tişkî dinê ama va kusura jî ya rastî rêberê partiya û başê jî vaya nav milleta jî êdî tirsa cuntayê taybetî wê demê 7 milyon qedera 8 milyon Kurd ji ciyê xwe leqiyan em bêjin Kurdistanê 4000 gund hatin wêran kirin vana guh hatin metropolê Tirka da dijîn yani ji xaliya xwe dûr ketin lê Kurdiya xwe derbas nebûne hemû çalakiyek dimeşînên hene lê belê Kurdî çûye Kurdî nemayê rastî nava malbata da eva qurunak em bêjin em rêwan 45 şêst vana Kurdî dizanin ama neviyê xwe ra nevî çirçîşkê xwe ra heman merî dîsa jî Tirkî daxivin eva kêmasikê mezin e rastî kêmasikê mezin e بله مامۆستا سوات belê نه نه اگر تشن جم تماما منێ بەس تەنێ گوتبە
اف استنگی کو تدبیجی اف زورداریا ها نتنر سر کرده ما باکر السري ما باشور هبيت ام حميزان اوج كوچبر بينا جانا مهلك مالباتن باكر باشور بينن دبجن ما حب جاره هجره ده جاره بمال افاكري مال هاتنا ويران كرن هاتنا خرابين ولا روجا افاجي ام روجا افادي جيل براستي قالك زورداري السرما هبي زماني ما قدام هبي دبستان هذا الحميد هذا ولا اسباب ورم نها زورداري پر زورداري لسر ما رجحلاتي جي هنا ما بس عبد الله لا بس ازي برسهنك برسوا هلك برسي بينران بدم دبيجن تشرولا ورغراندني هيا براسي اف ورغراندن جي او جي خلكا كجدايا طيبتا ازل سرب اخذم رولا ورغراندني ورخنا د زماني كرديدا وابرس مش ما مستار ازدار مروان بركات بي ازي في فيديو يجي بهرم حتى خلكا بي دا ام بوشينن ريزارك دبيجي من ازمونا خو يعني ازمونا خو بزماني كردي ربيجم بلا ابجب مين خلكي به اسكارم كرتاهي دبرا لسر باخذن ما مستر عبد الله تشد بيجي لسر فام جارين هاما غوتي تتكارش مرا انجاما و تشد بيراتك وتشمرا كرتاسي بيجي سر خلكي لسر مجاري كو هاتي نغوتن لسر ميواني ما دلال چغوتنا وبينرين مجي براستی اول دست پیکک باشه از نابجمه تا صدیه یعنی براستی هندک بناسد ما تکنیکی جی تدا هنه گلت شتندل جی هنه بس لی هرچاو بیتن اف پروگرامه اف برنامه و یه هجا براستی درگهک وکر یعنی والایک هبو دوان پرسادا دوان دیتنا دا یعنی براستی دویتن مروف جار نابهتن تشته دلی خو بیجیتن خلق جی گهدار جی تماشاوان جی گهداری بکن دا ام بزانین پرسیوان جی چنه از دزانم ام لورت آخوین چند کسکین لی اچید بیتن بصدا به هزار تماشای مدکن هر یکی جوانا درباره زمان کردی درباره پیش و نچونا زمان کردی ادبیات کردی اوان جی گلک پرسندن نه لیتا درگاه باش وکر تیوی پیف تیوی درگاه گلک باش وکر لیت گل هنده جیدا دوید بری از بار دکم که برای دو ماهیه ده چیتن از اکتش سپاسیا دولته که بکم لأوروپایه که براستی زمان کردی لباکور کردستان او شیار زار بکد لدروی کردستان او جی دولت سویده یا دولت سویده اگرم بهن پشتی سال هفته و پنجه اگود بجن او مروفت ما به هزارا ملت درد کفت و دولت ترکی یعنی براستی مروف نکارد چه بیجیتن درباره و دولته افرو عمل صاده 21 اینه وره تو نکاری به زمان خوی دیگه باخوی هر وکی اسماعیل بشک چی بیجیتن بیجیت کردبون بخو پروبلمک مازنه یعنی او چاوه کرد کاریتن خوب پارزید و بشیتن براوانیش زمان خواب بکد جا آخا خواب بکد جوانات خواب بکدن لو ماجی گل هنده ام کرد وکی بیجن دا جارک هنده جارب چینه تشتد مهد کردینی از باور دکم بود دشمن آجی بلا اثبات بید زمان کردی و کرد دار برویه که چیاید کردستان نه یعنی اوه بصدان ساله دشمنت ما خبات کریه به همی ریکاوه که زمان کردی لدست بدن چونکی زمان ناسنامه بشریه شرف مرویه ناسنامه مرویه گل چاو آخ هر واسایه زمان جی هر واسایه لید گل هنده جیدا از نه رجبیم درباره زمان کردی و یکبونا زمان کردی جی چما؟ چونکی براستی زمان کردی اگرچه هیدی جیش و چویه لی نکا از دبینم آسویت
چێتر بەرەف ملەتێ me yê Kurd li her çar parça jî hatîne pêşve. Ev du parça esna ji me sabê azadin nîv azadî jî me hebît em dikarîn bi zimanê xwe bipeyvîn. Lê her wek ma Mustafa ta jî gotî em tikayê ricayê ji rêberên siyasî jî bikin alîkariya ziman bikin. Ne bes berjewendiyê partiyatiyê bikin, ne bes berjewendiyê خوی کسایتیه بکن نه بس برجواندیت دنگا و کرسی که بکن که ده پرلمانی اوه زیده تر بینید آنوه ها زیده تر بینید مانه لباکوری جی ام گهشتین هشتم ایک کرسی یا زمان چه لحاد کلتور چه لحاد لید گل هنده جیدا زمان ما هر بخیره مادم مروف کرد زاروی کرد و مایه و مالباتا کرد اگر نه همیجی لأوروپا لی از باور دکم نیوی مالباتت کرده زارویت خواه هینی زمان دایگه دکن هینی زمان فلکلوری دکن جیروکا یعنی هر تشت و تیویت مجی مشابونه اوه یک دو اگر ام بیجین چما ما زمان یک گرتینی نه زمان یکگرتی به سیاستت به دولتت اوه درجه ایک و پشتی هنگه در بازی قناغا کرد بید نویسکارا روشنبیرا زانایا تیویا مدیایا تکنولوژیا نویا مدیا اوه همی دی بیتن لیگل هنده جیدا دنیا خراب نبویه کم از زمانه که یک گرتینین ام همی به یک زمان مثلا ام بو نمونه اگر ام به این دولت وکی چینه ام ببینین که میلیارد که 300-400 میلیونه اویجی یک زمان نینه اویجی گلک زمان هنه اگر ام بهینو لپیوی را هند دولت هندستانه نزدیکی 250 زمان تیده هنه 14 زمان اتوان یت فرمی هنه 14 زمان یت فرمی هنه جبلی انگلیزیه اگر ام بهینو تماشای افریقا بکن افریقا مثلا بو نمونه نایجیریا زمان وی رسمی انگلیزیه چما؟ چونکه اویجی گلک زمان و دیالکتت خواهنه غینیا اویجی زمان وی نتوی نینه زمان فرانسیه چاد هر وصا فرانسیه زائیر هر وصا بلژیکا سویسرا چهار زمان هنه بله؟ مگو سویسرا چهار زمان هنه بله مدوید امویجی بجی تو وره بلژیکا تو وره سویسرا آلمانیا انکه آلمانیا اینه آلمانیا با کورای آلمانیا با شورای مانه دیالکتا منشنه جی اگرم بهین گل یا برلین یا توا یا آلمانیا هم لگدن اویجی جدایه که وقتی ما کرمانجه جوری و کرمانجه جیری اوه اصلا که نمونه که پیشه ها بدم کتابه که بری 5 سالا درکتیه درباره یک گرتنا زمان کردی کرم کن اوه زمانی ادبی یک گرتوی کردی سال 1907 بری 5 سالا اوه پشتوه جی به عربی نویسیه هندکارن تماشا بکن بری 5 سالا دکتور عزالدین مصطفى رسول نویسیه اوه كتابك دي حول اللغة الكردية رحمتي صلاح سعد الله نفسية صالات هشتيه دا يعني نكو بيكولين نهات يكرنه بضاف هنا بيكولين هنا ليه هتانك او فرصت چه نبويا ليه قال هنده جيدا بقناعتا من ازد بيجم يه كرمانج بلا بخو بنفسي كرمانجي يه صوراني بنفسي يه زازاكي بنفسي يه هورامي بنفسي او همي جوت روبارک مزن زمان کردینه زمان کردی وکی راینکیه وکی روبارک پر مزنه بلا اوه جاربه ننویسینه یکمی کس که حول دای زمان یک گرتی کردی بنویسیتن کی بویه بدیتنامه ملای جزیری بویه پشتی بسلمان هاتین و کردستان جی داگیر کرین به عربی دهاتن نویسینه به عربی دادن وسینه لوی شاخی دا ملای جزیری ها گوتی گر لؤلؤ منصور جنظمت و دخازی وره شعر ملی بخوین تا بشیرازی چه حاجت وره شعر من بخوینه یا فقه طیران بخوینه
لپیویرا احمد خانی هاتی لپیویرا نالی هاتی سالم هاتی احمد نالبند هاتی جگرخین هاتی عثمان صبری هاتی لباکوری هر وصا بالدهان نویسکارانه لی دست پیکک باشه امجینه که هول بدین برف پاشا روژکا باش یا گش آسویکا باش بو زمان کردی لی از باور دکم زمان من نامرید بس هول دوید بزاف دوید ام پیش بخین اوه داویا بله ما بله زور سپاشتره راستا دیسا تشتا گرنگو و هوا هر سیمه ما براستی و اف خلق زنگین کرن داوی دا دوی ام بگهن انجامه که هری گرنگ کو دوی ولاتی ما رزگار ببی دوی ولاتی ما رزگار بی کردستان ما چه بی کنگی ولاتی ما چه بی و زمانه مجی بلا زمانه مجی وقا دولتا صد زاراف بد بلا تشاوا بی بلا حتى وقتها تركا وإيراني هون حبي زانن بلكي سري صدي هشتي نوت بزرافي عربي وزباني دي تدنا بس دولة ولاتن وحكمتي وهنا ودزجهن وهنا ما مستعب عبد الله راست براستي املي بورينش بينري مرت خوازن قالك برس هات كرن ما هول داكو ام برانيا برسبا بدن جبر فيك دبشروجه ده بلا بينرين ما شمرة فابرساش برا برنامج ما زمان جيان بلا برتي خريكن كات شدفن بيجن ميبارن وقتا ام برسان بينن امي ما بدن هف امي سيمينار كي تايبت تشيكن كو ميبانن ما لبر جامير وكوا برسبا برسان بدن دي سانت بحثا زمانا كر لألمانيا والحمي دفران نابجن شما هون بزماني دخولي بس بخابن عرب أنجغاني واقف كان صارك هاتن فيدي قارين الزماني خبخن دبستاني ألمانيا دا أم بهيفينا كو أف كسي بصد هزار أم هاتنا بادرة أم كارون بشاروجي دا أم بكن زمانا كي فرمي دبستاني ألمانيا يدجي نها أمي إجباري أم داوي بكن أمي برسا فيديو داوية ما مستا ريزدار مروان بركات تماشا بكن ما جيرا قوتيا قوتنا تا يا داوي تشيا كامي بنيران ما مستا مروان تشغل داوية هيفيا ما أوى كورسر آستا كردستاني كوريك زمان كردي تشيب كوريا زمان أنجو مجمع لغوي بعربي دبيجن كسن ويجي بسبوري زماني كردي بن وهريك جوي بتري زماني كي زانبا نمازة زمان كوهف سينورن زماني كردينة وك تركي عربي فارسي آدن داكو اف ببا وك ليفاجرك هيفيا دويم كو زمان كردي بآباكي بي نويساندن يعني آباكي اگر جمن بپرسنجي نيرينا تدوي دا چيه ازي ببيجم آبايا لاتيني بيتر لبجنا زمان كردي تي آبايا لاتيني بيتر دنگن زمان كردي تير دكه آبیا کردی آبیا لاتینی جبو نویساندنا زمان کردی هیسانتره اف جی جهوین منه جارا کدن سلاو و ریز جبو و میوان و زور سپاس الجافيدي حتى عفرينا رنجين أم سلافة اشترى دشينين وجهمي خلقي ما عفرينا بريندان ما مستا عبد الله قوت السدمين تكنيكي براستي مخابن السدم هنا اجبر ام حتى انها مدبنا ولات حتى كوس دي ما يمازن شيبن لباشا ام بي وايجب همدرا باخذن قالكي باشا
اتخوازم برسبا داوی بدن بینره که می هجات بیجی رولا ناوین کردی د زمان کردی دا اوجی سمیناره که امی پیشروجی دا امی شورا لدار بخن هگر میوانه ما تشتن هبن مگوتنا داوی هون بیجن کرم بکن هکانا بن با پروگرامی خواه بداوی بکن نيلن كرسي ونيلن ما مستر عبد الله قلنا تهيانا وما مستفتح بيجي تشكل جمنينا لا لازم تشكي بيجي مقو قد بيجي تشتكني توليكن مدرسة كوب مقو قد بيجي نينا بله بيجي لا از تاني بالي بكشي نسال تشتكي ام بيجين ezanım gele Kürdi embejin bin xatib ve deri bot okudajı eseneji zaruki ku düşünün dersa zamanı Arabi piştini loji düşünün camiya le seranseri Almanya'ya tane pięć eyalata da North Rhine-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Berlin u Rheinland-Pfalz hatta naha 33 bajarada ders zamanı Kürdi heye o kadar 3000 zaroki Kurda için ders zamanı Kürdi yekçe mamostan valista heval aşkhas mraşandın ki Abdülkadir ulu maskam mraşand saat ayukaş berveji şart nine em dünyaya jinnuva kevş bıkın herkes bira derdi durak ezanın bokume dersa Kürdi heyi, ezanım her neyi heyi, ezanım Köln'i heyi, Boni heyi, Oberhausen heyi, Duisburg'e heyi. Yani gellek bajara ders zamanı Kürdi heyi, bozanin. Bozanin, yek nizanıcı bira jme bıpırsın, em bejin kidere ders heyi. Ezvara serkeftin edhazım, gellek spaz. سش درجي از نبيد بيجي ما مستام قد يعني 6000 شاگرد هندك نجبر ام بلكي ام زيتري مليونة كي ام كرد الفاضنة 6000 الجوري مليونة كي قال كي هندكن دي ساعة سمدارة كي سرفيت اشتيكو كورسين كردي ددن يكو دبستاني كردي يه تايبت بكرنا ام بوارا باخذن وبلكي ام هواجي بكن ميوان جبركو تجي تو ما مستر عبد الله وجغني وجي هون كارن درندرابن ما مستر عبد الله تجمتها هي ما قلتش الجمتها هي ما مستر عبد الله تجي تليفونك جغني وجي هون كارن درندرابن ما مستر عبد الله تجمتها هي لجمع از دبیجم تمام تمام لجمع او از دبیجم اف کارا که باشه و دست فکر باشه هر وقت گویی جی از باور دکم پشتی اف لیمش تا کردی می روش آوا دو سه سال برای اوروپا هاتی به تایبتیش طرف آلمانیا اوجی از باور دکم هر تشتکی پنگاوک باشه چما باشه چونکی کرد فرق کرد ما یه روش آوا چیه تایبتمندیه که خواه یا دمانا خواه جیدا لدمان رژیم جیدا آنا جیدا به چاوا بیتن دمان باته تا گل زارت خدا بکرمانجی دا آخدن او تشتک باشه ویجا اگر که ماسی ده هنده جیدا هبید که پیوین عربی بنته دا نبن اوشی تشتک تونه یا دوشی الویره نها گلک کومال و سازیت کردی جی و بویده چه بکنی جی کومالا جی فدراسیونا جی دبستنا جی ماموستایا جی بان هر تشتکی اودی اوش دی بیت آلی کاریک دن که هیدی زاویه مالباتت ماشي يعني جرين لك بدنا فون برنامج فون تي في فون تشتت ده آخر چون که ما مستعد آخر نجی مثلا نبته هر یک تجربه خود آخر بیتن یک جور پارچه که کردستان اویجی گله کلو درد و مرق دیتینه هند تجربه وصل لی هنه کوبه کاری دیویتش نیویجی چد بیتن هندک مالبات گود بکن و زاروی خواه اوجی ولی بکن هینی زمان کردی بکن و خوشی از زمان کردی و یاددایی که بخنه دلو
تريواندا دكم أجي باتفاقي بعمل يوم هميك شكاد بيتن وأس قال هندجينا روجا كالكاش أس هرب ما تبينم وسركفتي بن ونجي هر سركفت بيش فاتش تي في جي برف بروجي برف بيش فاتش زور سباس بوهالا زور سپاس بوتجی جبر ویا که مامستا و بینره ما هجا یکی تیا گشتیا لیسکار روزنامه‌وان کرد لسوریه شدما دامزران داوی ده 2004 حتی نها گهدان دایا زمان کردی اره به زمان عربی جدوشینن ل پینوسان و دما چبی بشک زمان عربیه ل بشک گرنگ زمان کردیه جی خلاطة ددي يكو بزمان كردي دنفيسن جبر فيكي ما هو دا فيكي تيدا كو أم دنگكي خوشيكن بيف تي في ما آفاكر دا ببي آلافك آلاف راكهاندنا كردي مديايا كردي كو ببي دنگك بلند بانگك بلند جبانگي راكهاندنا كردي وهلبت ويجا وشاند ريزيدنا أميقلق السروة بأخذن شكسن نفسكاري ما روشن بيرن ما نافدارن ما ينو ويكفن ويشميش دجي أمي روني بدل سرجيانا وال سركاري و كسن مي نوجنجي نفس المي نوجنجي أمي قهداني بدنوا وما رولا مزن مدايا زمانجي أم بهفينا بآريكاريا وبآريكاريا همي كردما كو أمكاربن فيتشتي بيك بينن وكو بيف تي في بميني آلاوا راقهاندنا كردي يارستان بينرن هجاو دلال ام گلک سپاسیا هر دو میوان خوا یه نهاب آوی زندی مرا مامستا عبدالله جندي ومامستا فتاح تيمار وسلافن قرب ديسا ام جما مستاي هيجا مروان بركات را دشينن وديسا ام بيجن ام بهيفينا نيزيك ام اوجيب اوايك زنديب مربي جا عفرينا رنگين بدارن هيجا هنجيب من الخشيده وديسا ازبيجم هاجر برسي وهبن لسر زمان شحمي اليابا استكارم خلقك طيبات شيكم تلي جب برسن ورا وامي رزدارن خوا میوان خبینن دا برسوی بدن مینن خوشیده شبا و خوش